whānau na soifua whatawhatu I Tala Fou mai Ausetalia. O ni tūla kono pōma whamari sei tu ina o le union tangata pai ngā ruenga whaupane maisi construction le CFMEU I se tūlanga I whape o I se whale tonu administration wa wholasia nei le Parliament. O le Minister mo ngā ruenga Murray Watt sa ia wholasia le pili ta wai o le saunia I se whainga au ngā mawhai eno fō ia le tūlai mai o li whale tonu le rumana I pēna iei nei ma le CFMEU. Se pina ngaro whaaria wa wali patia o le Parliament I rea pili ma lo whanga solo I le sole I loilonga. O le leipa o lo una ia tūla whono I le Parliament ma le wha moe vawe o na wha pasiaina pēna ri patia le ABC. O lo o awhia I ma se pepe I le to'otolu o tangata ua ripatia mai wa maririu se whalablawe tau ta'avale Western Australia I le vaenga I whaingo le Midwest. Pai mai na ta'avale le ta'avale I AUG region pe ama le 5 kilomita mai le tui mātua Perth. Pai mai o le pepe tama na o ni nai vai aso le matua. O le isi to o lua o tamaita I uma wa maririu le whalablawe le poles to nai o le isi tamaita I lua sutasi tausanga na mariwai le vaenga na tupoi le whalablawe a o le isi tolu sutolu tausanga na mariu le whalamai. O le ta'avale le tuenga le Toyota Hilux na tupoi le whalablawe le vavea na nafi to tolu isi na whaasau ina mai lea whalablawe ia malo o tongfitia le whalamai I Perth. O lo su e leo le whalablawe ma whaamautu pe sa whai ni fuspau o I lātou nā fia. E tō tasi mo whaamaunia mai wa mariu le whalablawe na la vea I se whaarele helikopta I lunga o se hotel I Cairns I Ausetalia nei. O leo ma lau su e tau waalele o lo whaia su e ngai lea whalablawe na tupu le tau na leila. Na wala o nei se whesosoani le whetaula I ngāla I le da Esplanade ma le Florence Street I le tu I mātua Queenslandi o na uli pota se helikopta ua wheto ai ma le taualunga o se tasi o whaletani mālo ma sa sawa nei se afi le taualunga o le whale. Na abe se umamai tangata sa iai le whaletani mālo na o le to olua nei tangata mātutua o ni mālo I le whaletani mālo lea na abe I le whalemai mō tong fitinga. O le uamariu o le pailata le helikopta ma lo o whaawau pia nei le suenga. Wa whamanatu le Australia Post le au taalo le tunu o Stadia de Olimpeka I Paris I la tau na maua pine auro wa whamanatu ala I le lo mia o whailonga tusi po stamps wa iei o lato wata. O le tausanga esere nei le tele ai o pine o Stadia sfulwaru pine auro na maua wa mori mauta I tai o le tunu I le tūlanga maua lunga wa si iti ai le au taalo le tausanga rei le tūlanga o Stadia ia taalonga te tele le lalolangi. O lo whaataria sauninga whaapitoa pe o na whaeroa fo I se temi wa tuana I atu wa whaatūlanga I le malo e meiseo nisio stete e whaataua ai mamana ia le sao o ia li matama I taita alo I le Olimpeka I Paris I le tausanga nei lea whaatoa whaamae atu. E na ole se fulu whātausanga o le tene titi le ua mōria I le whasioti tangata I se ari e luasu whātausanga o wheta ua ina sa tatui se I turou e lea tene titi se caravan park I le taulanga o Hervey Bay I Queenslandi. O li pote le 9 News o ta wai e leo o le ua mariu o Stuart Wallace e luasu whātausanga sa iei se manuanga I lona tua ma na whaapave atu le wharemai peitai na mariu ai lava. O whairoa le ripoti o le tene tite se furu whātausanga wa mōria, ma lana wo o le si fo I tene tite se furu whātausanga, sa iei whaatasi le no whanga lea ai taunu uatu waire ua mariu, I se teimi murimuriane, ma ua tā ua leo fōringa sa iei se bebesi na tupu I le caravan. O le ua mariu e lua fo I leo, ia o le so ua fuafua tula iei le ua mōria I le whaamasinonga o tamaiti I Hervey Bay e tali I mōrianga ia mawhaeloa mai iei seisi tūranga o le au iei le suenga o le nei mata upo. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai le amatanga o le nei fo I yaso manuia ngā ruenga o whenga iei soifua.